Niphai Kebarni, Langlakso Hawar Difu LA Pen, Harokhat LA Angbong, Kaparlo, Korkanti constituency, Langlakso Hawar BJP rally vote camping Amai Padopon. Laben Mas joining Ajamek Aprangsi Mai Charipon, Lake Korkanti VDC chairman Doloi Inti, Pensi Alohi Pachini Ponlo, Lapen, local MAC Mate Karbi Anglong Autonomous Council chairman Ake Hai Raju Tiso Pensi Mai Charipon. Alangli pen ke than pon ke Karbi Anglong akimang Article 244A ta pachun lonang pasi than pon. Lapen labangso mas joining along program along chitong dun chief guest mate alohia man pen kachitong dun Karbi Anglong Autonomous Council chief executive member CM Dr. Tularam Ronghang sitame chitong dun. Amor Singh Tiso Haidelote job card ration card Arunodai PM GY Ahemso anta long po pasi than pon. Lapen Laso BJP mas joining amai long chitong dun non ke dobom MP Horen Singh Be Difu ST parliamentary Lapen MLA Pida Singh Leng MLA Dor Singh Ronghang EM Lum Singh Teron Roland Killing BJP President East Karbi Anglong Alangli tum penta chitong dun Laso long Congress IASCC asong chi o ponsi kado kawe down pharo hini ahem tu natum BJP asong along chi pahem phu dun tanglo Majiban Sarong Ronghang report News 18 Difu Longki jangmi baby langsung sih labang saya kita bukan akor deh yang penting sih radio sekarang ke dua orang yang masih di level journey report itu. Kau betul. Sudah nasi goreng single roti segala dengan kalau pergi penyawan bersama Amor Singh Tiso Topi Nida Korkantia konsensi angkang along Dan Langlokso Hawar Non Kebanti Laso Ceklo Jangmi Po Ceklo Niphai Koratro Kami Nang itu motor keso Naya Bur Pido Marjalong Bur Pipen Nang itu Amor Singh Tiso Bhan Om tu mau berpihak nang popo, laso maino wangrapet, 3 years di parliamentary consensus MP, orang sing biar kehai, lapen ke, nang tu macam honai, ninga cetenai, local MSC mereka biar autonomous council, speaker Raju Tiso kehai, iskar biar nom Bharatiya Janata Party amai tu, Roland Killing kehai. MLA Pida Singh Leng Bande Bande BJP जिंदाबाद BJP जिंदाबाद Dr. Tuliram Rohang जिंदाबाद Dr. Tuliram Rohang जिंदाबाद সকলো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি গতিকে কাৰ্বি আংলং ৰাজ্যে আপোনালোকে জানে সহজ সৰল যে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী মানুহ বৰবাদ কৰা ইয়াত সহজ সৰল গতিকে ইয়াত মানুহে মিছা কথা ক'লে বেয়া পায় গতিকে কংগ্ৰেছ আৰু বেলেগ বেলেগ ৰাজনৈতিক দলে এই বহুতবাৰ মিছা কথা কয় নিৰ্বাচন আহিলে তেওঁলোকে গাঁৱতে আহে কিন্তু নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ গাঁৱৰ নাহে গতিকে সেইবিলাক গোটেইখিনি কথা গাঁৱৰ মানুহবিলাকক বুজি পায় বুজি পোৱাৰ কাৰণে আজি ওলাই আহিছে দিনে দিনে প্ৰত্যেক দিনে আজি ৰাতিপুৱা দ্বিতীয়তে তাতে বহুত ব্যক্তিয়ে যোগদান কৰিছে কংগ্ৰেছ আজি আপোনালোকে এতিয়া দুৱাৰমা কনষ্টিটুৱেঞ্চি তাত যোৱাবাৰ 5,000কৈ অধিক 5,000